بدأنا جهني ألقون من راجع قانون أساسي هذا ألقون من راجع قانون أساسي مثل قانون العقوبات بلاكم قوانا ما قانون أساسي خنديلكم بيان في مي راجع دينك إسلام دين كما أدي هم مثلوا هذا حكومتك كي قرآن سنة كما تهيد حكومتك كم كا بانجهن كما يا خلاف هيد كم إتكي باطل إتكم هم ميهارو سألقون من راجع قانون تكا خنديل فا إسلام دين خلاف كم ගවාදකි නොත කානූනකි කණ්ඩේලිකෙන් බාතිල් ලෙචේති බාතිල් එච්චක වෙගෙන් දානේ අස්ලකි කුර්ආන සුන්න එහෙම යා ඛිලාෆ එච්ච බාතිල් වෙගෙන් දානේ දෙන් හදි අහම එහෙම මිහාර එක්ගොත බදාරිකම ගවීන මේ සල්ගොන් වෙන්න ඒගේ හකීකතකි ඉස්ලාමී ශරීයතුගේ හුකුම් තක යාගණක කානූන අසාසිගේ නොදිහ 5% පුරේස් කීනා ඔති ඉස්ලාමී ශරීයත එක්ක තකම් අල්ගොන් මේ ඉස්ලාමී ශරීයත මේ කියන්නේ හැම එකනේ ඒ වක්කන් කරුන්ගේ හද්ද කරනොත් දිනේ කරුන්ගේ හද්ද කරනොත් ei islami shariatu ka himmene gane bikkuma kaaveni wariya adi minum ves dironuge huriha kamke baapale fa hukumta he madalef kam gawanama salaka ta waruta muda behun tarika muda behun mifada kankamuga islami shariata fushara gotakan no hukumta hedifa waniki algon men rajyega hukum nukura nota ya khilaf lifa baykanka ebahuri en rakka terikam haqiqatu dinum berwa pa kanka mi wakkan kura mihaya akkenuge hukum enne adi hame hemme rajam kurumuge hukum besne kandeleka mifada kankan ebahuri madu kanka islam shariata khilaf kankan kandelege batil mane adi kankan egota kandala patumuke hama kandelegen shiruku ebes ege ebes rakkenne enemes mibuni he adem muri kankan balat kam gawana mara marhifa hukum kurve tanfidu nukureveni ehme malgono beenum ganne mifada dandeolikka balat kam gawana algon men qanun asasiga miwagotu balat kam gawana mi sharia tanfidu kurvene bayako algon men getere iskuruma ei algon men cha wajibe veriyaku iskurumaki Allah subhanahu wa taala ke Quran ga wahi kurva anga kame ei khande ilegen ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u rasula wa ulil amri minkum ei imam jimisakune tiyabami hon ya Allah subhanahu wa taala kiyamat teri washe adi ilah ge rasul sallallahu alaihi wasallam kiyamat teri washe efo de mi wahi kurabani wa ulil amri minkum adi tiyabani ge terem bar verin nam bes kiyamat teri washe ade mi ayat ke tafsir ilmeri mufassirun bayan kurba fani wa ulul amri ki ei ilmerina adi hame verin kamuga ehma algon men verinna tabawakam gwana migen dalil kotteni verinna kiyama meni veriya kuregen kan ehem vero kiyaman teriwan wajib vairo e kiyaman teriwan wajib veveni veriya ku iskoge kam ga vairo e veriya ku iskurma ki es wajib kam ga vegen dani e shar'i qaida ga e ade islam din shar'i qaida hai ma la yatimmu al wajib illa bihi fa huwa wajibun wajibe ada kun mattaka e wajibe e lage menu e furihama noa kame kurumaki es wajib kam ge vegen dani ekame kurumaki es wajib kam ge vegen dani saka namaz kurumaki wajib kam ga vairo namaz kureveni wudu ko gehma wudu kurum bes wajib kam ga vegen da fadan vedi inna kiyama wajib kam ga vairo vedi ko kandel maki es wajib kam ga vegen ebade algon me macca den kuriga bayan algondo kuriga program ges bayan ko fawani e fada muna mesmi hunge hujjate nuata qawlen e fada muna da mesmi hum muna mandani mifa etanaki mi Allah subhanahu wa taala ge shariye tanfid nukure etanaki ehme mifada tanika algon menna ekan kam ga baawri nuwene ade e rangalu Allah subhanahu wa taala ge shariye tanfid nukure kam gawan algon menna oti hangurama ko jihad ko ke Allah ge shariye tanfid kurum en gotte algon menna e baro netinje kam gawan de algon me hijra kuran jehene hijra islam din tanfid ko islam din ole etanaka hijra kurum wajib bani ehnon algon me sama e shirugu terega baawre ne etanuga tibe kam gawanama e hukum ta jedi ege me algon me ruhunas algon me e hukum ta tanfid de kure sa algon me mi kama wakkan ko ken ruhunas kota ge bagende e fudama kifa hijra ko ngengo se hukum algon me e bakure kofi kam gawanama algon me ruhunas tanfid kurani Allah ge hukum enno ge hemir algon me ta tibe ge algon me e hukum tanfid kofi kam gawanama hama Allah ge hukum no ehim hukum ka baarwe ne him dekam gawana hame shirkat re algon me vettigen dane gota bunakam gawana komme kas yar algon menna ne hijra kurege hem vero dem yati mi bimuga tibo mitanuga algon menna
miyati ruhunas olen jehifa algon ruhunas mitanuka qanun taka gawat ba tanfiz ge dehem bi kam gawana ba den algon be jehe mihar miyo heyo hagigat ka duniyege uriha kankol taka bele salgon rajya ga miyo heyo war bodu adi ves miyo war balaf kam gawana ma ade mi islami gawme migata gawme ki war madu gawme nune algon men naka nufenna nehemima mi algon men den mifada halate ka fada bare libe neti algon men jehe ni ade muslimun naga gellumuge udakura niharu ismi islami shariat ke hukum tak vitanu netiko samay ka neladini sekula fikuruge mihon almani fikuruge mihon islam din ke hukum ta nattala den hori kantatta besama dina khilafa kurunta algon me belum bani algon mita tiben je halus ehem vitikam ka wana marangalo egota fatwa di falgon me dukolla algon me getire nuode tibe shirka nuwane gon ekamako den kine bana algon meccha hama ekkala hukum ta tanfiz wegen annane algon me terega mihar miyapures bodak Allah subhanahu wa ta'ala haram kurwa fa kantata hudda kurwi adi hame me nahi kurwa fa kantata Allah subhanahu wa ta'ala haram kurwa fa kantata hudda kurwi adi hudda kurwa fa kantata haram manha ves kurwe hinga dane adi hame me shiruku ge itak kame hudda kurwi ekanta talgon terega kurun fasha fa nehem vitikam gwana egitto heyukam bodu ge mane algon me neru shiruku nattale me shiruku bariya me to no algon me ruhunas algon me mitanu gawlekam gwana algon me mi Allah subhanahu wa ta'ala ge hukum ta tanfiz kura e mi honge eta kami algon men efada majlis tak nimma nimmun tak algon men neba shamil algon men balaatkam gawana ma algon gane vikka hadani islam jeruga section umaki haram ka mehne me efada GST algon men dakkan jehni adi hame heme base farwa ge khidmat te samade muga e democracy ge teren kufro system ge teren kandala echi algon men beni algon men darin school tak fonone nona algon men ವ್ಯಾಪಾರ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಹುತ್ತ ಹೋದ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಹುದ್ದತ ಹೋದ ಮಿಜೆಹನಿ algon me etantana mahum maha fasa dakne bete adi hame hemme algon me masweri kan kudes donye ekam go se doni ge sultana gam mije adi minu mifade etakam ka veni e kuram vikam go yes bari kuram vikam go yes wes no algon men ge bono singa algon men ge ga baya ko as wakkan kurani algon men ge hori bawar fasa tak naga indani algon men fasa ta hoda ruhunas fuduhunga na mushala mijeheni adi e fada mihake shari atuga islami shariat ke hukum ta tanfid nukuri kam ga yes wes nonama algon bisnada mi misada haqiqat ka mihako as algon men ke mamma bappa nota abe miha nota daringe mihako marala nota algon men ge ga hori asatake bagan nagane nota ge ga hulu jahani bifada kame hingani ehme algon men den kihine tadani mitanu ga tiben ehem buna mismi wes mitanu ga eba tibi ehem e shirukkam ga buna mikan ka baaru wene buna mi mitanu ga tibi eba ule diri ule ehme remi mes tirula me bifada mi hada mikha kameti me dore je kam ga wanama ena e Allah ga hukum nukure kiya fa ikan pura mi hako fuduhunna hawal quran to court taka mi hige masala gendane to no to mi algon me sual ko ne je kame ena e algon men ge aila mi hu as marada ne hem biro ubaga hukum nukure kiya algon du ko las kam ga wanama madamani kaitur mi hu maramun dan muttama ga eta fasada hingam dane hem algon men majbur mifada halatuka majbur efa miwane eno gote ne algon men ruhi gene non ekan kurani ki ehenna mes algon men ge ade uri algon bayan algon men islam din yaqin kotte rakkatere kotte fas kanta magan islam din ekame himaya kotin matta ai himaya kotin matta ka bawale fas kanta algon men ge dina algon men ge mudala algon men ge nafsa algon men ge buddhiya algon men ge aburo hima mi fas kanta ke himayatu ga algon men e Allah subhanahu wa ta'ala hukum taka khilaf hidfa hukum taka nuru he halo mi fada mi ismi ge nubakum rakkatere matta taka eba min kama behe farataka hawal quran te kon gote talgon me khiyar quran ay gote ki algon me ei Allah subhanahu wa ta'ala ge hukum ta tanfid qura bayke bonne ehemima mifada mi ko dukol la behetun ehme de kam gawana ma kobata mi faskan ta hima kore panikka ane tu ha salgon menge muta naga fan algon menge furana tufa da fan algon menge nafsuta naga da fan ehem viru isne salamate anekka den oy gotu ki ehem viru ama behe farataka usaidu algon me hukum taka rohi gennu mane e usala jeheni e usala algon me usala efada mihe ko hawal kurun jeheni e algon me ge nafsu ge himayat taka algon mi faskan taka himayat taka besalika e hukum taka rohi halu ge to ehmema algon me ruhunas amal kurwen e gotu ki miedu mi kam algon me ebeje he dene kanna mi masawta kame algon me lo hulwen ebeje den aneka hagigas algon me badar kom gawana ma
misal fatwa teru e fatwa ge sabon eni kunna natija badalan gebete he ehmetikum ko wan mashiruke mi ga bavel muwash algon men pune algon mashiruku wanikam ga pune fatwa ne fikam ga manama den kanta wegen danaka bisnala bege natija ehmetikum ko wanama algon men mi dilule muttamamuge is verinna kankamuge kandala mi honna ade annane mulim ves islam dina khilaf fikuratak islam din අත්තාදමට කනොත් ඉස්ලාම් දෙන අදාමතරේ ෆිකුරත ගෙන්ගොලේ මිස්මිහන් අල්මානි සෙකියුලා ෆිකුරගේ මිස්මිහන් ඇස් එමිහන් විහාරස් කොම්ගේ දන ඉස්ලාම් දෙනුගේ තෙරෙන් කණ්ඩේලිපා හොරේ විපද ඉත හුකුම්තගේ ආදේ අල්ගොන් කානුන සාසිකයි පද ඉත හුකුම්තක නත්තාදමට හත්තුගේ හුකුම් නත්තාදමට කණ්ඩේලිගෙන් අඩු පාළුගේ මේ ගෝවාදම් දන එහෙම විරපද බයකල පිටිකුන් ගාන මාදම අල්ගොන්ගේ ආදතොන්නාමගේ විස්නාදම හල්ලෙන්නු එහෙම විරල්ගොන් මෙන්නන්නේ මාදම අල්ගොන්ගේ දීන ප්‍රශ්නුනේ අල්ගොන් මිස්කිතක නමාදන් උදේ උරස් කොප්පාන් මාදම අල්ගොන් මෙන්න මිතනුක ඉස්ලාම් දීන නූලේ වර කොප්පාන් එහෙම පිටිකුන් ගාන කොබත හල්ලකි අල්ගොන් මුත්තමතරේක ශිරුක මනා කරුනේ තවනෝ algon mutamate gairu shirku feturugen dani hatta boda mi algon men denganna jegan de algon misnadama ta algon men dawme dara isa kanna mi misalaka e balakam ko manu uttama kamaki mi algon men ifada mihako kafar konwata allah ge hukum kore kafar wane unairo ei allah subhanahu wa taala ge hukum nu kufana mihako ade ene ehem faratike ehem mihike sabun e birike sabun ifada hatikam ko manama ei adi sida wagtu ina kafirin wan efad halata mi ihe genwa talgon men adamatin ge farato nurakkale ge sabon ene bisne efad halata ge kan kofikam gawanama inda je fs afa kastorwa eno ves kote nete ekam ge biro ge sabon ena hukum allah subhanahu wa taala ge hukum ta ka tanfid mukarne efad bayke tene ge hemitikum gawanama adi kafirin wan ehem mitikum gawana bayak munde fane na Allah fiya hem farat ke birgotiye hem iro ene heri Allah fiya hem farat ke birgotu musabane ka kafar wete ehem bir algono be suwalaki egota guna mismi hum emi hum ge terega hibeto emi hum Allah ge hukum nukurane ukuru namaz wakin jama hadan kurve ekamako emi hum ge terega khavenes koddi ebahada ekamako emi hum ge terega henga mifada ehem masal tarika mudabe hum wata eki hukum eki hatu kandel pawa kantatta kurumon emi hum ge tereng mismi hum kurumon e hukum ta tanfid kuraka emi hon ne ek hukum ta emi hum ge terega tanfid nukure emi hum ge tereng bere is nukure kibeto ehem bedikam gawanama ekotake ei emi hon emi puna to hotun deke birun ekan nukurane ehem bir emi hum bes kafar wane nunto algon ge suwada kafar wane nunto ehem bedikam gawanama ehema mi islam de ga hamata ka usul talgon me denegan je hama algon me kankamuge limun en nekote nenge fatwata ilmerin eh difunna fatwata alta waqta tana bedumen neti tantana patta masek kurmaki ei war bolu bohe ei kufuro de amalta algon me bahan ge behe hon jibe to kufuro wani embe sare algon me raji ge verikum ki kufuro no algon me ge rajitu ge medle ki kufuro no e kufuro wani etanu ge ei allah subhanahu wa taala matin ba malebbi bodu kufure go ekkoto ge shirku kande no e kufura shiruka bani etendanu ga kure amaltake ge sababu allah ge hukuma khilafa hukumta hadani embitikam ga banu e hukume e kandala bayako e kandala hukume shiruka bani pesale de etan eki ge kufuru shirukikam ge genwan embitikam ga banama etana bayako annani gota hadafane bayako uleti efada bayako e furusatu nudi ekan ka manakru mattaka ehmiru kihinetto efada bayaki shiruke bunan ebeko ekama inkar kone bayako ekan kurang ege terega bayako uleiru ekama inkar kur mattaka anna bayaka kihinetto kufre bunan efada bayako ekama inkar ko de kolu hada ekam manakru mattaka masuke kurairu kihinetto efada bayaki ei hama ekkada hukumta khilafa hada masekura bayaka efada bayakam ga hadani ade mifada kankama ebes bedumen neti hama timai hiwa gotika metta kankan kandeli kandala nimma mi kankan goswege midan ehem algon men denegen mete algon men mi islam deenatta ka algon men mi islam deen himayat ka kuren komme kame kuran algon men ege algon men mihe bona ebes alge ge manne kufuru ge terevade kufuru koggen kufuru ge amaga koggen islam deen himayat kurasha kehede no mi tafsil komite engen bede besalika democracy ge terega mikan kam ga baavren ma kufuru wani ki democracy ki takkandaka ge ekajje ko tababa de kufuru ka wati no ege terega himene kantatta ga baavre ve ekantatta ka baavre nuwe
ඒකන්තක ඉන්කාර කෝ ඒකතේ ඒකන්තක මනා කුරන් උනමක ඔයිම ඒ හිසාබකම් ඇති ඒ කුෆුරු වී එන්නු එහෙම මී කන් දෙනගෙන විදිහේ මිගත මියුමත් ගෙත එල්මරන ෆත්වාත් දෙපා ෆේ හොරි මිසාලක ඒකත ෆත්වා දෙනු වසක දෙන් කන්ත බාන කොට ඉස්නාල මාතෝ මීකන් කම නුවද වෙනේ ගුණිම එහෙම විදකම ගවාන වල්ගුණ රාජ්‍යයේ දෙරියෙන් නුහුන්නාන් algon men rajyega algon meterega hepete enkada masal takuga hukunta qurane kote nuhunnan ehem vidikam ko wanama e tanek algon men rajyega miyadu miuleve gota beriyen nettanega nuwata algon men masal ta balane kote nettanega algon men na ulevene to ama konna algon men ge deen onnane to algon men mudala qurane rakka qurane to nukurevene ehem mi fatwa te der visnalende haqiqatuga ege sababun dini ko to muskamaka nutane islam din amal kuram bi ke be algon tere miyeto hedifana ganon ta amal kora goton ganon muskamake tere dahene dinu algon nere fatwa te sababon dini ko to muskamake tere kan goske nutane mi dinu ka ilmu dene be hama timamenna fenna fenume ilmere te midal fena fatwa ko mechan imme nuleve neheni fatwa ta gurige salgon bayan kore fena waguta halata tanasha ekika badalwan ade mikan kama riyak algon men ebeje miyeto algon mitanu gawlen je fa bi hido algon mecca den annang nuba uriha magutake bandu koran ebbe salika ei algon men e shiruku gete bada shiruku kuru men no e shiruka peveni shiruku kura kankam algon men studi kabul ekam gete gulekam ko wanama ade enkam miyeto algon men masake kuran je algon muttamaka mi hinga ekeke islam din khilaf kantata mana ko islami shariat khilaf shirku ke amal ta petur ke dahin dekan ka mana kurmattaka ei ebes halika algon mikan mikurani ki ei shirku ke mikan ka bade e robi kenen no hennes ekantata mana kurmattaka e shirku kan natta dumattaka ekan kur algon menna kurven hore kotakon kurang beje Allah subhanahu wa taala ade Allah subhanahu wa taala ge medina nasruddin wattaka ekamattaka algon men emme gadala mase kuran algon men nadiru fatwata ankamuke nimu enne kote bada misri ho fatramanta fatwata ka bod amba kanu ke miyummat ge bodate eta ilmerine mikamga fatwa ta debafa mairu e fatwata ka algon rutumwi ade khasakote ge ami dandiwal algon men rajye ge halata uniha che merangalenge algon rajye ge tibe ilmerin e debafa fatwata ka algon men fagen dambi ei algon men e ilmerenge wacca e ilmerina pura mola egiken algon menna e ilmeringa macha hukum jaat kon gawan mege mane kalgona nukiya bati mi ho algon den gen mo no gen tibi mi ho ma molowiye ehme ma mi gotuga uta gangon men islam dinatata masake kuram bi hame amte Allah subhanahu wa taala e ilaha ikhlas kamat masake kura be ka e kamuga baraka da ba e kamuga tawfiq de bane dua ke Allah subhanahu wa taala algon men ke sewa basa doha he bas kabul kura be kam ga lebe mo ada Allah subhanahu wa taala ge dinatata akhirate be medina nasrudin matta masake kura be kam ga lebe mo sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam